Ini kenapa? Mau bobo sama bunda? Heeh. Iya. Kenapa? Berantem sama Garong? Heeh. Iya. Bilangin ke Pak Dedi ya. Pak Dedi, nih nyenyen berantem sama Garong. Mau bobo sama bunda? Heeh. Iya. 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 Mau bobo sama bunda? Heeh. Kan udah makan. Garong kemana Garong? Bilangin Pak Dedi ya. Pak Dedi, Garong nakal. Ya. Ini kuku besok dipotong ya. Potong ya kukunya. Heeh. Mau bobo. Mau bobo apa mau mam?